ubushakashatsi bugaragaza yuko kurya ibihumyo bituma umuntu aramba akaba igihe kirekire cyane. Ibi bigaterwa n'intungamubiri dusanga mu bihumyo nk'ibyitwa antioxidant bifasha mu gusohora uburozi mu mubiri no kurinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika n'ibindi bitandukanye. Njyewe nitwa Eddy Kelody. Muri iyi nkuru idasanzwe ndagira ngo niba utarakoze subscribe aka kanya banzu ikore, kuko niba wahisemo gudukurikira aka kanya wahisemo neza cyane. Nitwa Eddy Kelody. Ku mwanya wa mbere, dore ikintu ibihumyo bizakora ku buzima bwawe: kubaka ubudahangarwa bw'umubiri no kubukomeza. Mu bihumyo dusangamo vitamine D iri ku kigero cya 45% cy'ingano yayo ikenerwa ku munsi. Iyi vitamine ni ingenzi mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri mu guhangana n'indwara, nanone kandi inagira uruhare runini cyane mu mikorere y'imikaya n'ibindi bitandukanye. Kurya ibihumyo bituma umuntu atarwaragurika cyangwa se ngo azahazwe n'indwara za hato na hato, bityo rero bikaba ari ikiribwa cyiza cyane ku muntu ufite uburwayi bushegesha umubiri nka sida, diyabete na kanseri n'izindi ndwara zidasanzwe. Dore ikintu cya kabiri ibi bihumyo bikora ku buzima bwawe: gukomeza amagufa. Mu bihumyo dusangamo imyunyungugu itandukanye irimo calcium na phosphore ndetse hakiyongeraho na vitamine D. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane mu gukomeza amagufwa yawe no kuyarinda kwibasirwa n'indwara itera ku mungo kw'amagufwa izwi nka osteoporosis. Umwanya wa gatatu, dore icyo ibi bizagufasha: ibihumyo bizafasha kunoza neza imigendekere myiza y'igogora n'imikorere y'amara. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2017 bukaza gutangazwa mu kinyamakuru cya International Journal of Molecular Sciences bwagaragaje ko ibihumyo bituma udukoko twiza two mu bwoko bwa bagiteri two mu mara dufasha mu gucagagura ibyo twariye tumera neza cyane. Utu dukoko twiza tugirirana kandi n'ibyitwa probiotics bifasha mu migendekere myiza y'igogora no mu gutuma ibyo twariye nyine bikamurwamo intungamubiri. Kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Dore ikintu cya kane ibi bihumyo bizakora ku buzima bwawe: bizagabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Ikigo cya American Heart Association kivuga ko mu bihumyo dusangamo umunyungugu wa potassium ku bwinshi. Uyu mwunyungugu ufasha mu mikorere y'umutima myiza ndetse no mu gushira ku murongo umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru cya American Journal of Medicine mu mwaka wa 2021 bwagaragaje ko ibihumyo kandi binagira uruhare runini cyane mu kugabanya ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol, bityo bikagabanya kandi ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'umutima na hypertension. Ku mwanya wa gatanu, ibihumyo bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya kanseri. Ubushakashatsi bwatangajwe mu mwaka wa 2021 bunyujijwe mu kinyamakuru cya Advances in Nutrition buvuga ko abantu barya ibihumyo bihoraho ibyago byo gufatwa n'indwara ya kanseri bigabanuka cyane ku kigero cya 34. Ibi kandi gaterwa n'ibinyabutabire bya antioxidant dusanga mu bihumyo. Aha havuga nk'ibyitwa L-glutathione, glutathione. Ibi uko ari bibiri birinda uturemangingo twawe kwangirika. Ubundi bushakashatsi kandi bwatangajwe mu mwaka wa 2019 butangazwa mu kinyamakuru cya Cancer Prevention Research, aho bwakorewe ku bagabo bagera ku 100,000 bwagaragaje ko kurya ibihumyo bigabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri zigera ku bwoko bwa 16 ugereranyije n'abantu batabiriye. Ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru cya Journal of Alzheimer's Disease mu mwaka wa 2019 buvuga ko kurya ibihumyo birinda ubwonko gusaza bikanagabanya ibyago byo gufatwa n'indwara zifata ku bwonko ziterwa n'ubusaza. Yes, inkuru nayo kandi ntabwo twayirenza amaso cyangwa se ngo tuyirenze ingwe cyane, ko iyi nkuru nayo rwose mukeneye kuyumva muri benshi batandukanye. Ahangaha reka nkubwire ngo inyama y'ingurube izwi nk'akabenzi hari abajya bibaza niba koko umuntu ukunda kuyirya ashobora kurwara indwara y'igicuri. Ahangaha kuri Afro News TV twakusanyije ibitekerezo bitandukanye.
byagiye bisohoka mu bushakashatsi bwagiye bukorwa n'abahanga kugira ngo tukubwire ibingibi bihuriye hehe. Ese ni iki ukwiye kwitondera? Ahanini kurya akabenzi ntabwo ubwabyo bitera iyi ndwara, ariko ubushakashatsi bugaragaza yuko bishobora kuba ikibazo cyane mu gihe umuntu ayirya idasukuye, kuko ibingibi bishobora kumutera indwara y'igicuri. Ubusanzwe ingurube zandura ahangaha zikunze kwandura inzoka ya teniya binyuze mu kurya umwanda wo mu musarani, izi zigahita zandura iyi ndwara. Naho umuntu we akaba ashobora kwandura iyi ndwara binyuze ku kurya nyine inyama z'ingurube mbisi cyangwa se zidahiye neza. Uti se ibingibi bihuriye he? Izi nyama hanini ziba zirimo amagi avukamo izi nzoka za teniya. Iyo inyama yatetswe neza ari amagi arapfa, iyo rero zitatetswe neza ngo zishye nibwo ari amagi yanduza iyi ndwara. Uyu wari akabenzi kadateguwe neza agahita yandura iyi nzoka ya teniya. Uyashobora kwanduza abandi benshi cyane mu gihe bakandagira aho yitumye ku gasozi cyangwa se bahura n'umwanda we wo mu musarani. Ni inzoka mbi cyane kuko iyi ngiyi ikigera mu mubiri w'umuntu ikura igatangira kumugendamo, ari nako imuteza ibibazo birimo kuribwa mu nda. Hakaba nubwo rwose zimara igihe zarabaye nyinshi cyane zikagera ku bwonko, umuntu agahita rwose arwara igicuri. Izi nzoka zishobora gutera kwizinga kw'amara, bikaba bishobora gukenera kubagwa ndetse no kwangirika kw'agace mu jisho. Utise ko tuzikunda cyane twabigenza gute? Abakunda kuzirya bagirwa inama yo kuzitegura zigashya neza cyane. Neza cyane mbere yo kuzirya. Koza imboga neza, kongera isuku y'ibyo kurya, iyo ku mubiri n'ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Abangaba niyo nama bagirwa niba bifuza gukomeza kwirira akabenzi kabo. Ngayo nguko wari kumwe nanjye Ibiryo. Ndabizi neza yuko wamaze gukora subscribe, kuko utarayikoze waba ukomeje guhomba byinshi. Nitwa Ibiryo, ugira ibihe byiza.